Ngihamba nodaba ezitha semnyakeni omutsha u-2026 lotshani mtshade Thokoze Sibanyoni. amavuko Hawa sivukile Sibanyoni sigezwe kini. siyathokoza ndaba ezitha siyacabanga abantu abaningi bangene kamnandi emnyakeni omutsha Mani siba kwenzekile. ya Sithokoza izimo nabezimo. nabezimo ndaba ezitha lapha-ke abantu umbuzo uthi nakusiphila esikhathini sanje sihleze endaweni lapha sihlukahluke khona ngokuthi kunamaNdebele, kunamaTswana, kunabeSuthu njalo njalo, Maswati. Manje kufika lapho-ke ngifuna ukuthatha ngithola khona umntazana mhlawumnye womSwati nofana ngomunye womhlobo ongasilindebele. Ngimthathe sibe nabentwana, kufika lapha abantwana sesibenzela khona amasiko la umntwana khona ngiyamthombisa nofana ngiyamusela. Lokhanyana nangimthombisako isifunzi bekhabomkhulu bakhamba naso. Mara-ke nako-ke ngiyamthombisa nofana uyawela. Bekhabomkhulu mhlambe sibanikeza isifunzesa nakosele ukuthi isifunzesa naso bahlabise ngembuzi. Bathi bona hayi thina into le asiyenze ekhaya asikwazi lokhu thina. Sidlula njani lapha endabeni yesifunzi thola ukuthi emzini loya bona indaba yesifunzi abayazi. Mhlawumnye ngengiphi undaba ezitha mhlawumnye ikulumo angayiletha ukuthi kurarulula into le ngoba mhlawumbe ubaba walapha uthi noma walapha bathi asiyazi into le yazi sayibona ekhaya pha siyenzi. Ngithokoze Sibanyoni umbuzo loyo and then kuyiqiniso Sibanyoni nabathindele zanke bayenze ekhaya basuke bakhulume into yemzini loyo. Mhlambe kwakekana kwamachilo kwabani manje engingakutsho Sibanyoni umuzi nomuzi unomthetho wakhona nesiko lakhona. Isiko lakwaSibanyoni ngekhe la ukwenziwa kwakekana, isiko lakekana ngekhe la ukwenziwa kwaSibanyoni. Lalapha isiko ngelalapha lela ngelalapha. KwaSibanyoni bathethe isifunzi bakhambile ngaleso sikhathi bakwaSibanyoni basuke balenzile isiko lakwaSibanyoni nabanikele bekhabomkhulu isifunzi sabo bakhamba naso. Ngoba labaya abalenzi lelo siko isifunzesa asizukolota, sikolota emntwini oyenzako into leyo, umuntu owenza njengawe. Mara umuntu ongenzi njengawe akakoloti and angekhe avuke akolotile ukuthi nitahlabisa umzukulu lo ngoba badle isifunzi sakhe. Ikhona okuhla ababenzileko bazokuza bekhabomkhulu Sibanyoni bafike baditshe bakhipha ama-present ukuthi umzukulu uyakhuliswa ekhaya omkhulu njalo ekhaya into ezinjengalezo. Mara kokuthi balawulwe ukuthi nafika lesifunzesi nithe nisihlabele imbuzi of umzukulu lo nimhlabise ayisese lapho siba. Umthetho wakwaSibanyoni nesiko laSibanyoni liphelele kwaSibanyoni. Isifunzesa nasishingele sesichinge komunye umhlobo oberega ngesiko lawo. Ngoba imbuzi leya nani imkatelela ukuthi akuhlabisa imbuzi leya abezimu bakhe balapho bazokurara ukuthi imbuzi lihlatshelwane ngoba zanke kwahlatshiswa lutho lapha. Bazokurareka ukuthi imbuzi le ngeyani imbuzi. No nayingakahlatshwa akunamuntu ozocomplaina. BakwaSibanyoni abamkhulu ngeke bakhambe baye kwakekana of kwamachilo bakubanga ukuthi akunabuzi yahlabisa umzukulu. Ngombana babona ukuthi bemzini loya abayazi into le. ene angeze baba nomraro bona nabakhambe nesifunzisa ngombana lokho nakulucuteni babizile ukuthi bazohlalela ngesibuyeni bebalapha kwaSibanyoni lapha kumthetho kwaSibanyoni. Umthetho kwaSibanyoni lapha. Ndaba ezitha siyathokoza Sibanyoni.